Kulukulu kakulonde uphile kuphusha uphumelelo pastoning. Okubalulekile ufanele ukuthi ngiyaqikelela ukuthi mhlawumbe since ngubimember ye-channel noma yanikela kwi-channel. Uzobe sufana kusona 9 ekseni ka 5 ntambama kuphela phakathi neviki usuka Monday ya ku Friday kuphela ngigqibelo abantu abayinkonzweni nangesonto abantu abayinkonzweni. Sibheka ke la usizwe esilinde sawubona phasa ngicela ukubuza kushona uphupha umufi egqoka izimpahla shothi ke la uphupha umufi dressing himself or herself up ayibona ngeimpahla I don't know if zintsha or zindala but obvious maybe zintsha so kuhle kuhle nako lesizokusho number 1 ngokwesintu kuma ngenze uphupha umufi kungaba uPaul uhluma egqoka ngoba lokho kuzokusho ke ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi ke kumele umufi nimgqokise umufi akagqokile noma akagqokisiwe njengamanje yabona so leli iphupha lingavela kumuntu osuke ezokhonjiswa ukuthi lo wamuntu loya kumele nimgqokise ngoba akagqokisiwe njengamanje yabona. Number 2 omunye angayibheka kanjena ke futhi kwesinye isikhathi umuphupha umufi kuba uPaul hlaka khuluma egqoka lokhu ngabe kuvezekela ukuthi ukhonjiswa ukuthi umufi nimugqokise kahle ngempumelelo uma kungukuthi kade nesanda kwenza umsebenzi wokumgqokisa yabona. Okay, abanye lonto le inovela mangukuthi khona vele umsebenzi abake bawenza mhlawumbe bake bahlaba bake benzani kodwa bekwenza maqondana naye umufi yabona. Number 3 ngiyenzeka futhi nganza kwethu uma uphupha ke umufi kuba uPaul ngabe uhlala khuluma egqoka ngabe ivezela ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi isidalo esikwembethe sesigqokile uma kungukuthi sikhona isembatho osanda kusithungisa maqedwe wasibika emsamo noma ke akhona amabhayi osanda kuwathenga wawabika emsamo so yabona emva kwalokho sobona umufi useyagqoka kanti ilesa simo sesambatho kade usithungile wabese usibika esasibonakalisiwe kuwe lo muntu okwembetheke manje sebonakala esemuntu osembatha osegqoka ngoba wena uthathile isisambatho wasiphakamisa yabona noma uthathile amabhayi wabuso wabi kuwaphakamisa asavela njengento eyisembatho njengento emenza lo muntu agqoke yabona. Sabonga kakhulu besibheka la uphupha umuntu ongasekho egqoka izimpahla. Siyathoba nganza kwethu.